Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan a kompetensyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat yaw. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imiwas to'y lakok. Fresh na kas kanya. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mo ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakit. Naapal at talaga. Ay wan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto ang amin ti timpla na kay. Ala, mabait lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakaw. Nagado tinabati. Limlim at igimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaal lang Ikabil talat tay di freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nanang? Di yun ilakaw. Nakarkarong awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan na iti karubay ti kastangar aramidin nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mulay tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akong nga kamkamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot amin nun di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Ang kalutep, makaramit kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, di ta kabang-iba nga puraw. Tay munay apang burger kumangkad. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da ka na nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, angkal. Na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan niyo, angkal. Adon ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao? Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sa bali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak nito. Na kayo langan at itang danak. Ay sa bagay. Hanggang ure mga ala kailangan matiti para masayo, angkal. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maalat iturog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatautayp nanang.
Napanak nga ron gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen ato puljay lakay. Manong nga tamot ti kita na aya iti may sangalda. Diyak lamaw nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan di ta estante, Lilay. Baro aluto amin lagi ta. Sigurado ka saan anatid-tidan tilingot na gito ya? Pero may ngamin ti panagtid-tid tilingot mo. Ay, saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita, saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglawn. Ay, doon ti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay ulit. Yak gumatangan na. Makapsog mo ito'y frites mo. Itong maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diyakon na sangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idiagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Api ati ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ay at negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apa ti kunayo, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka niti pandisal na lang. Na, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang nang agpaisaw. Baka banog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanakaw. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dago sa paman na nalabaak ta kayat ko tidisinyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Nagkapoy ja abroad nagitila ko da. No kaya mo kuyugan ka mapan. Inga mamang kita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Nanyangay kumaray, adam lan napilan. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no mayra nang agsarmingak itirabe.
adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot mare. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman ni nagado bestida. Ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Unay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, kumanaw ka? Sana tila nagtatagam nita. Na, nagsuplado ka mo ting naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakil sa tipuunan. Nakakitaan niyo man ang itiwagwagan ayan nang. Ijay kantua. At damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumat ti customer na. Napintas siguro nagitila ako na. Napintas ngam nagninina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay adda ko mapagpunak. Tapadasag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-test. Kit-kita aklaang mo no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaan. Ay, mabalin aya abuyaan no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbag. Ay napudnot ibagbagak mariitin. Nakitak a mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingit na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya. Ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Isu day jayen tay lingit na. Sapay kumanudkod pay no kasde nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya. Sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton tagaramid iti tinapay. Tasyaktong ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Ken ammo yu aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narikatan. Matlawas na quality na ita paglutuan. Naging pis. Padasag to a paglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Naksat mo. Kan anya pero gito'y ada dito lamisaan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam naksat mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na praktisan ako. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kumangay muna iti panagluto
Ang damot na iti vocational school, mang youth offer iti libre, kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul na ita. At damot ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag? At dan tumutin ti bakery, marheiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay lain nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong karuba! Dahil tantay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot namin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga ay no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot namin ti ulo yaw. Bakit? Anya nga nanang. Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana na ako, mabuti nga kong. Agbuteng kayo motlagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kitdia, tawrekas di tinararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo lata. Nang runa ni Tata Utep ken manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Giovanna anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladen nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula ak laengen itinateng, tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka muna tata. Mabitla ang araw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kadagiti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mon panunutan na dyan, Lilay. Di mo motimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod ngam, manja ko. Mabuti nga kung nga agluto iti tinapay. Nadidigra akong pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yo. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatan. Ay katmayat na. Lakwan da kamin to itimulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Otep. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay ang naging ganita kaaruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas da ta electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo tanangisit ka. Kaya't kukumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asyak manan ti pagpupudutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edik.
Linastugan na sasawang mait. Kunamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait, tiawag da ka kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam, idinasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen, titurungan na ito asaritaan. Mapan manen, iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balitan agagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, mare. Napan ko inalatay pau iti asawa. Umadani man nga minang ka, ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-is eskwelahan dya anak mo niya. Tais humot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-is-eskwelaan na. Ay, uwan, mare. Han nga bali, tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kayat nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, una yun day dya nga mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab halimatan. Apalam manen ako nak bakit? Han ko nga apalan, ti kas nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat iji bangkag. Imunan iji bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga ruta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng arudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawit ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Takailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, tanak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga Marigrigata nak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Ure siya nga ron. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kaya ti course nga lalait. Uray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabyan ka mat, Rico. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar.
Isumat, nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong ka pa kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam, nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, diyak unay am mo na dyan, nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lekan pa lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo, nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkag palusan, tamangantan. Nanganak kun itiruar nanang. Nabsuga kun. Ay, wan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjay, wan. Mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot ngamin ti pinili yu a kursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnag mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrug ako iti silid ko. Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan ton anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dado mga kurso. Gaputa medicine at ti alalan dyan anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaus. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act. Tapno hampay lang nga makigal girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mo ken ka. Ay haan. Para matlang kanya na tararamedak. Nana Conching, gumatangak man. Anyak gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. At iti nga ribo. Ikisayo di tanti bayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, Nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tayo sa nga ribo laang ti barya Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan isong nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out ang tumatlang. Adan ton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat ang magatangan. Awan, Nana. Umayak laang kumamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay Sharon anya, Nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, Nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan.
Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makunkunakon iti biyag. Ta engineer kat ngarod tay asawa. Ha? Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat ngarod. Ang, mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mangarod tamakalpas di anak mo. Alma, dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mary Sharon nga ha? Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaduan nga min abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka iti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal, Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan na ko una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito eh. Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kayat tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga rod day takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulang. uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kunti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. Addanton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin tinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, Wen, anak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang ati kastoy? Sana bale, tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanaga na, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siya ka. Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw dananang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Ang adda na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Adda na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, ti kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaay. Di mo ipakpakit na kanyak na tanga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kuma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersina kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din na nakikita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo laang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan.
Sana bali tabulan sa laengen ti palabsen ket agturpusen. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pay. Ay ket, kumusta meten ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumeten, napasnek nga agiskwela jay anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganen ang makaturpos, tanakasikog met gayaman. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengem nga minin di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pay, anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no sinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga uray na kasikog ka, uwan nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Ket agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilang taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si Kugko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya aramidan na kanyak no maamuan na dayto Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y na Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos met gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak met. Sika nga'y, di ka mapanaya, ay kat mapanak met anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalangguad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanyak. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na dyan nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, tasyak ti makamo iti apo ko. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman nakmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siya nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nung nga rod Nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita, kat nasakit pa'y latinakam mo kin ni Bea. Nana, gusto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatagkat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu
Nananayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mare Sharon. Nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ana, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilabay ti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun, ayan, nanang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo, nanang. Gagangay na, tabaruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbiro kiti asawagaw. Sige, inlakaw. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbiro kiti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko. May stresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarud kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka ditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng. Ket nahang over ka manen. Kastala kanayo nun ter aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. Adday je balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen iso anak rigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay. Agtrab-trabaho kamat, na sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin. Naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo. Tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay. Di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe da. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manay. Tila tinurturunan.
Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Boyeng. Una tatang, ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay, agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao, adalay bagak tatang. Nanang, bumuludak man iti kwartayo. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang, pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldo. Bumulod ako may iti kwartayo, tapang allowance ko lang. Isublik tumad lang, no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga sawa mo't ni Boyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa kenkwana. Boyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya? Adamot ibagbagada ng ar-armom ijay. Anya mo na tangay bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo ba? Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Boyeng ijay daya. Jakam mo tay di dinamag ko kat awan ko na namag. Kuna damat na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Dahil sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nobya ni Boyeng. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan na pintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay, anum tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay nobyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang baw. Adaya, awan mo't nobyak tatang. Asino aya tinangidandanon kada kayo tinay taadamag? Apay ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa walakaw. Awan mo dagas na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak kaw. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't may matlaang ama-amuan ti agpaysua anak ko. Tano bilang pudno day ti adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing.
Manang, mangisuputak man ito'y adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yaw. Aga mga lakalatta dita na, Buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka. Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano iji daya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakdaka na si Daanda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, Buyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda nga min. Iso na gisuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, Boying. Uwan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak aboying. Nakababain pa'y kitin kan ka. Si kakit di man. Anya ko matipagbainam nga eh. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadumdum mo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan manang at danobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pay ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayag ti umno a panawin a panangipudnok ti amin kadakwada. Apay, Buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora. Adalang pampanunutak. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, kutsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni payaw ka. Papan kami nagbiyahe. Panawan kay man ang Tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y lat nang ibagaang. Tani, amangan mo agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y nupudno no saan. Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam. At damod kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ka. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buyeng. Nagato ababalin na nga armon. Dayjay pay, ay anyamot taon.
Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod no nga ayat. Di kag pampanunot, Buyeng. Nagado ababalasang di ta mabalin mo nga armang. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot, Sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wantatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanem. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Taggagit ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Boyeng. Gagangay lang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti matlat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni Nanang arason. Kat no siya, maawat ko mat ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jakpay la maaklon tinubyan ni Buyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti akin Apay, awan pa nagtalag mo kani Buyeng nga anak mo. At damot kiti alakay. Likli ka mga men tagpanuno titisan na nasaya at bakit? Anya tiyam mo. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon ti agkalay sa kantinang biyam, Boyeng. Wan ko matatang. Ay, kano nga ro ti plano yo apa nagkasar? Itun umay abulan ko man ananang. Uray simple akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yo akit makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot ka. Muna nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, Nanang. Lipatan yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwon to'y anak ko. Gimagutan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, Nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na,
Di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko, ah. Agawid ka adagaw, Swan. Wen, nanang. Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apa, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon ako man langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat. Nga madda ka man dita. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ni manok ko. Nagkanas nga papusan. Baka pasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara! Bigat nga man. Pungpungtut ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplahan iti kapeng. Ha? May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Okay. Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pailang iti masida. Ay, kat agawa ama. Tagdapay papanak. Amay, sa di naman ay ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tinda kita manok mo, tag shampoo, kan ag vitamin dapay. Katuwa na, tapno na bangluda. Ay na Baldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula sa asawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Agasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Ipagpay ati tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, nagdakamat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta, umayak ko tumawat pa na hindi papasit na manok mo. Ngitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga ruda ng kal. Ta, napisti na iti duma. Ah, kasta na na. Mala, umay ka nga raw. Tayong ka, mangala ijay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawat ko na kita kanyang kalando. Napiste na kita duma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga kadagita nagadwa taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua. Na, magura ka. Kas nakurang kimanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matay. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda-ayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kas tangat-tangat pa isa. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Kajak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend. At dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat. Para kadagiti aga-asawa. Ikuyod mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend mo kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat-pat gan na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awis na. Barang umanugot mo lang. Ay, win a friend.
padasag to. Nakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit bantayak lang na ito'y tarakan ko na may inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Abaya, Nawisip ka ko ma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. anyat ipaseminar na rin. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masangaw. Kanti Carla, di ko ka din nakita ng ito'y babasita manok ko. Ado nga minti mapuppukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilala ko na. Itinalimay. Di mula mo Saan na maarami ti asawak na ita, nana? Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Ano day ta? Apay, awang pailat balak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaan ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumbaga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kag laeng mat, ti mangmangig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagpagana. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawaan niya o Nana Carla. Gan, nagsasaw kay ngagmaymay sa. Dan samot pagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawaan, kan agsasawan at may sawan, banggaw. Hindi bakit mo ati at nabagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na itabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sumarot mo ti kaya ko akan, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito iniwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend. Ay, diyak man na mo, friend. Po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Kapay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat magpakwar ka.
lawak manong lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan ba kay? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanya rot bakit? Ay na, siya akong ti kararagsakan na asawa ita. Agdan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asida ay. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kan jet tapingar jet manok mo. Nakanayon mo nga prusan. Ha? Nagtakol nga min jet tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwa kay Naldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, payakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, di bakit mau? Naroon ka. Anya nga di aramida. Pag inawan na ngamin di alakak amanaw. Ay, kanugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, di aginaw. Iso atin asayaan. Aramida, itid mo amin, nakidawan ni bakit mau? Apay nga yan ka? Jak ka bala na partin di patpatgak unay ang manok ko? Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Tamang ano maalisan. Anya, apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Eh, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sana balay, ikan kan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangita mo ay. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan itong tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito itikapintasan na manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili kayo sa balya pag ginawang bakit. Nagadumat mabalin mo ang pagpilyan ka na ititarakan ko. Basta saan kumaaday tao eh. Dayta nga rin ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bingatan ba kayo? Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan man. Kumpormila di tanamakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, wun nga rin ang friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kitin mailutuan nila kay kun ah. Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun nagpaiso, friend. Anya nga yung bakit? Parche ka, hindi imumutag na tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asi daon. Ha? Magpaiso bakit? Wun lakay. Ay, thank you ah. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga rin, ti kayat mo asidain. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ay. Anya, pangalak nga hindi masikog kapataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak.
inakadigos. Sige. Nakpay lang nga ron agid i-rebrade up ko biin. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lang kay. Uwan nga rin bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panaganta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok lakay. Wana, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tapir nga sa iti taraok. Kahit no? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok iti balay da na nakarla. Awan mo tarakan na aman at mo. Nagaman tayo nagsiripan ti likod ti balay da. Ay, saan kayo at gari ang manok? Baka numanggag na kayo manong ti amog niyo. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Sulakin kita kita. Nakuinintasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin ang kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakin ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo lakay. Daman ayan da na nakarla akaru ba? Isubot gayam tinangalaka na titarakan ko. Pinarti na pa'y kitin atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapon kon nga adda ti ilimlimot day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakay. Nagka-ursi ka. Malalawanan. Paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo di ospital. Tapos makaruang kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agit siya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Mayat ang arod lakay. At adwam ti sabaw na tapno adu ti maigit ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu matigatasan ni taraok nga anak ta. Baldo lakay. Agi papudot ka man iti pagdigos ni taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Hangam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Ta kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas ide na tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan.
Dadan bunga, ti ayan ayat ta bakit. Patpatkin kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa. May bagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ka mangipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ro, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Aginin nayat kami garot ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlatat aginayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila nga yo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yo pa'y ultimo pa naging nagak kan pa nagsinsin naklot yo. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu ti man nakibiyang at tao. Managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat ako. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rostom ang mangururay kanya. Napanarmanan ni nanang Mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man. Tadyala makidayday tar aramidon na. Huwag nga roda. Di pa'y makawalisan di paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amitawanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na dyan nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga roda. Ang amanya nga ay awan mabalin. Nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tana. Malang araw, agsubli agto no malang. Kasaritak man itinalapat na dyan nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na kita taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbitut na itinayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga kuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan na ita. Pangalaap ko maiti kwartak alaman. Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-daw atakken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Katno ahente itinunwang kas kadabakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan,
Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, wano 5 gasot. Ay, kaya 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto day tan. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Ay, agyaman manang. Bayadak tumutlaing. Huray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, hehehe. Big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun. Kan ako ukis. Ariglado hani. Basta pakaragsakam, aramidag. Oh, agyaman na, my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love. Sweet. Oh, anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain sa amin. Amangan no, maitus ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, honey. Gusto nga ibagam, no, anya pa iti kahit magatangan. Gatangan ta amin. Kahit mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Kwa, uray bagpay laeng. Ta, adangin ni na jay kurso na abag, honey. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Na, apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adam damagek no nagsweldo ka. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kumay ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyo ka. Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo ta. Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyo. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa anak ka pensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Hanggang sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo ang miniskirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate, ah. Ay, would man. Na itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yan. Ngamin, manmanok tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga ron, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umot ngamin dagito lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaang ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaang. Adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanig gamakman. Ay, saan
Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Peke ka! Saan mo't Nene. At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye! Awan manan! Nagaduman tipos nan di inam ka Raul. Nilagbain. Masurunak nga ron. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. Ha? No kasta di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat day ti boyfriend na iji parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga ron, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Kadang muna mat ti ugali na iti tao di ti lugar tayo. Adaw ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga ron Di na pala nga ron i-private di account na taurian niya't ipupus na ka okay lang. Tawan makakita. Urayak man di inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi, uncle. Numabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko di na dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, pati ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon na nga ikan iti kwarta. Tunggal kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Ay wen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Dumaamuan na iti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala. Alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, ada ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na di arostom aparakin ka. Kat! Anya ita! Di kanto nga ta maisagmak anak kirelasyon iti da di alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love na day. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwarta. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akit ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam na tatiam mo mapagragsakan, kan pagsayatap. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon?
Awan bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kamin ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanya. Di nakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa pa ng mga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili angkel. Tas asidag itayan ti trabaho. Jak kaya takabalay tinobyo ni nanang. Kasta inyawid nan. Wan angkel. Kasangsang puday di balay iti agsapa. Iso sinapak mo tirimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkel. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, adesidido ka mangikasarit iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kun ni Manang Ricarda. Kan saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut daw. Di mo nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kan tuman kanyak iti pamanagnak. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdundun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki dawan sabit di lalaki. Barumot kiti. Limawat akiti pamanagnak amang ipakita abaraw. Katandamit na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda ah. Wan siguro kanayon naman nga ikaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa. Makambuda. Sinya, si kanto ti may nga abay intun kasarmikan ni Rostom anya. Kaninang bandang Anya, ay na. Agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati may nga abay, tapasig ababakat ti alaot nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaangan, mang marmarites kanya ti alaot nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 baboy, kansa nga 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na! Iso nga uray awi sa mamin akakabagya mabalin. Tapno saan amabanglos ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan ang nagawid di anak mo? Sana di maray iti kasarta. Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Aywan, sa dino abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puun ti dakkelamangga.
Di ka nalawang nga ron ti dagam Ay, wala. Nilaang Karol, ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay, wala. Nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga ron. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda. Taas si dagi di ili. Kan igid ti kalsada. Wala. Ado ti mayat na manggata ang agam. Diyak kayat nga inako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag di pagayo, ringan. Wan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wan, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakkel agatad ana na. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakkel mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Ay, kwa. Wan nga ron. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirinda kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan ni Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inut-utang mo. Kat inintad kumutkan katidad duma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanandag iti daddo mga inut-utang ko. Anya? Iso ama kitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka na iti akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, kat sangwan nyo, anay taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, may naisaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Taiso ti pagbayad mi. Ti total. Nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san, di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tataw. Sala mabalin. Ay, kano mabalod kaya anak ko? Kabaybayan niya mabalod Ikaron na iti inutang na iti pagbaludan. Anya!